diojek. Sing gak kuat iki diojek ae 10.000 teko nggon. Panjang umur selamat barokah jenengan matur sembah nuwun bismillahirrahmanirrahim monggo diisi amal itu ate mlebu makame Kanjeng Sunan Giri barokah jenengan dateng ya matur sembah nuwun bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah tekan harap mawon ate mlebu makame Kanjeng Sunan Giri barokah jenengan dateng ya sukses belajarnya alhamdulillah panjang Dede nasinya alit yo. Ini kirim lampah kae. Alhamdulillah tekan dhuwur nggih monggo Bu sangat mawon ajeng mlebet makame Kanjeng Sunan Giri bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah la haula wala quwata nggih monggo Pak barokah jenengan dateng jara matur sembah nuwun kanjenengan dateng jara niku berkuarasan sak ekase mawon Gusti kula tebakan selamat paling sehat mudah-mudahan tercapai doanya ya Bu ya alhamdulillah Gawe tembung. Langsung terminal. Ini anak-anak ada mah hip hop. Anak-anak